ili dobar dan. Pošto pojedinizi liježu kasnije, pojedinizi se dižu kasnije, tako da sve u svemu začince. Da je Bog, gledamo se samo na ovakve prilike, na ovizi livers ili live, što bi rekli braća Amerikanci i Englezi. I normalno ako neko pandrkne, pa ajde malo da isfoliramo se, reda radi. Ili što ja velim, sve za ljubav. A dobro, ovo je zemlja čudesa i ođem što se dešava tu u druge zemlje abnormale, što bi rekli. Tako da ja čitam da je Bog aktuelno ovo ugovor o radu i svake vele, tek je pošljen 3 godine poslodavac može da zadrži nekoga da ga drži za stalno. Znači, do te 3 godine on njega dere ka musajarca. Može da ga džiha, 4 noge, sve 4 krute, mi idemo na daleke pute. Sedlo mi od marame, uzda od kanapa, a bič mi od šefova prebijena stapa. I onda džipa, i on može da ga ućenjuje, da ga što god hoće, a može i onda fino da prekine ga naprijed za 1 godinu dana, i onda dojde fino kod tete ove naše što su na biro nerada, koje pita, Sneška, ali mi kupi to niburak, bez mene ostalo? Ili reču, a dobro, što si ti došla ovdje? Ili reču, pa dobro, što bi ti činjela? I onda normalno ponude, ako on ima fakultet ili diplomu, oni ozi ponude fino da čisti klozet, pušti ti to, ajde ja, sa onom kišelinom šedi, aj to je da te Bog veseli. I onda fino ona može, i onda fino opet može da ga zivne, i tako ide sve koliko ukrug i da zivnu na obuke koje ja nema, tako da. I onda ti fino, jer normalno i za mlade ljude ovo je zemlja perspektive i talentovane, i onda ti fino kad im prođu 3 godine, onda fino vizi reču, sad ćemo te zadržat, pa ga onda malo pušti, i tako i onda dođe, više prođu 33 godine, na starčić, ide, šef, ja ne mogu više. I onda ga on fino zadrži ga još i dadne mu jednu platu 150 eura, normalno dereka konj po jedno 7-8 ura, i ovi pričaju kako vele turista, nikad više no lani, nikad bolje ovo, nikad bolje ono, a vamo ideš, vidiš, cijene, turisti se zbore, I going to kill myself, jer normalno buka i smeta i takara, normalno. I vidiš fino puteve, kao onu, ko to tamo peva, oni zifi. I onda vidiš one kalde, op. No dobro, što bi reka, ovizi Lanegu, to još ne znam zašto sam to reka, ali znam da neće da škodi, tako da slični ljudi mene ovako bi vidno neđe u mediji, tako to i. A dobro, samostalno se borim na moj način, tako da reka je njegož da i pregavcu Bog daje mahove, a ovdje kod nas danas ti daje čir na želudac i na 12-palačno crjevo, tako da normalno ja ću uz humor da završim i uz pjesmu crnogorsku izvornu, jer ja sam možda jedan od jedini ako te se bori za to i spoji ovako na ovizi način, pa da počnemo. Šetala sam gore dolje, niz šarenu baštu, a u bašti paun plavi, gdje pase na travi, a u bašti paun plavi, gdje pase na travi.
Sretoh momče crna oka, na usnica mali, dopade se srcu mome, ali ne znam znali. Dopade se srcu mome, ali ne znam znali. Srušio se mali penđer, gdje sam ga gledala, a i vrata zakovata, gdje sam ga ljubila, a i vrata zakovata, gdje sam ga ljubila. Eto tako, narode, danas su dostina vrata i zakovane i opala su, jer imamo perspektiva iz rakstora piva, što bi rekli SARS, i normalno betonizacijom da se sruši sve koliko što se može, jer normalno to što je starije, to ne valja, to nije dobro, zato vizi beton staklo uz pjesmu Digni me pao sam, što imam da sam, tako da su dostina danuli na računu i našija političara i eto toko. I na kraju moja čuvena je parola, ko pretekne neka zbori, eto tako. Good night.